Dame i gospodo, novinari, poštovani građani Srbije, mi očekujemo narednih 72 sata ubrzanje u smislu broja zaraženih. Nažalost, za očekivati je povećanje broja smrtnih slučajeva. Ovo nije predviđanje, ovo je nešto što je logično očekivati imajući u vidu broj ljudi koji nam se nalazi na respiratorima. U ovom trenutku na respiratorima se nalazi 81 lice, što znači da je 81 čovek u teškom ili kritičnom stanju. Ostalo lice koje se nalaze u našim bolnicama, ostala lice koje se nalaze u našim privremenim bolnicama, osjećaju se dobro i stabilno. Nažalost, danas smo izgubili 3 ljudi. Od 637, mislim da je 110 ili 111 pozitivno. Ono što smo primetili kao pravilnost u prethodna 3 dana od kada imamo povećano testiranje, to je da veći procenat pozitivnih, jer se uglavnom javljaju ljudi sa simptomima, veći broj pozitivnih nam dolazi iz 4 sredine, to su Beograd, Ćuprija, Čačak i Valjevo. Nekako Niš, posle mnogo teških slučajeva i posebno posle cele priče o Luganu, nekako nam se čini, iako ne isključujemo i dalje mogućnost dodatne zaraze, je uspeo da se stabilizuje. U Ćupriju smo poslali svu moguću opremu, lekare, u Valjevo pre 2 dana još. Čekamo da vidimo još kako i na koji način možemo da pomognemo Čačku. Obavio sam posle podne razgovore sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Vladimirovičom Putinom i već sutra će prvi Iljušin i sa opremom i sa lekarima, 8 lekara, ali će doći i drugo njihovo osoblje i ljudi koji dezinfikuju objekte, ulice, bolnice, sa svojom opremom, sa svojim i respiratorima, medikamentima i svim drugim, što mislim da je posebno doktor Nestorović pitao, ako se ne varam, Darija i Gorane. Dakle, oni od sutra u 11 sati dolaze. Čini mi se isti paket kao što je bio za Italiju, što od nas zahteva punu zahvalnost Ruskoj federaciji, jer pokazuje koliko brinu o Srbiji u trenutku kada njima nije lako, i posebno zahvalnost predsjedniku Putinu. Imao sam veoma dobar, odličan razgovor sa predsjednikom Makronom, iskrenim prijateljem Srbije, danas posle podne. Molio sam, predsjednik Makron je rekao: Aleksandre, imate podršku Francuske i to tako kaži narodu Srbije, i ti lično i tvoja zemlja, i pomagat ćemo ne samo vaš evropski put, nego ćemo i u ovoj krizi da pomognemo. Ja sam molio predsjednika Makrona da zamoli ili Sanofi, ili se tako zove? Sanofi. Nemojte se ljutiti ako ja pogrešim slučajno ime neke od tih farmaceutskih kompanija, da nam oni dostave 50 kg sirovine za hidroksihlorokin, da bismo mi sami mogli da pravimo lek hlorokin ovde u Galenici. Trudimo se, kao što vidite, da sve više stvari proizvodimo sami, i predsjednik Makron je obećao da će u narednih 48 sati da mi pruži odgovor. Uveren da će na svaki način pomoći Srbiji. Zašto je to za nas važno? Mi bismo time uspeli da obezbedimo, jer ne zaboravite da ćemo mi od 8. ili 9. aprila imati punu proizvodnju hirurških maski za naše potrebe dnevne. Dakle, prvi put ćemo mi biti u stanju da proizvedemo hirurške maske za naše potrebe. Ovde stižu na mašine iz Kine, nešto dobijamo na poklon,
nešto plaćamo i trudimo se da te materijale koji nam, možda ne samo danas, možda i za pola godine, možda za godinu ili dve, koji nam zatrebaju da možemo sami da proizvodimo, da manje zavisimo od svih drugih. Zato bi za nas od presudnog značaja bilo da uđemo u serijsku proizvodnju leka hlorokin. Za to nam je potrebna ova sirovina i verujem da će predsednik Macron zaista kao veliki prijatelj Srbije pronaći načina da nam po tom pitanju pomogne. Mi smo danas razgovarali o provođenju novih mera, analizirali situaciju, sve ono što smo do sada uradili. Ako mogu da kažem da su stručni ljudi kojima sam beskrajno zahvalan, ne samo zbog toga što oni rade 24 sata najteži posao, brinući za naše roditelje, brinući za našu decu i za sve nas, što se bore za našu zemlju u krajnjoj liniji. Zahvalan sam i zbog toga što moraju da trpe i hajku i nepravde i sve drugo i što to podnose stoički. Nekada bi se pogrešno reklo da podnose muški, Boga mi imamo žene koje to podnose stoički i tako hrabro da im se ponekad divim. I hvala im na svemu što su uradili i konsultovali smo se sa njima u koje mere da idemo i doneli smo sledeće zaključke. Deo mere ćemo da pooštrimo, deo mere ćemo da olakšamo, jer mislimo da smo ogroman posao uradili od 13., 14. i 15. februara, ali smo daleko, daleko, daleko od bilo kakvog uspeha. Mi mislimo da smo bili blizu, bukvalno, apsolutne katastrofe, jer sada možemo da vam damo i zvanične procene koliko je ljudi moglo da uđe, a da su bili zaraženi iz inostranstva od oko 400.000 ljudi, jer smo na 1.000 ljudi radili testove iz različitih zemalja Evrope koji su došli u našu zemlju i to je prosek, dakle, između 7 i 8%, tako da računajte da je to između 24 i 32.000 ljudi koji su bili zaraženi koronavirusom ušli u zemlju, da smo u nekim gradovima to teško zaustavili, da imamo samo zbog jednog dolaska iz Milana u Kikindi imate 5 smrtnih slučajeva, u Ćupriji takođe, u Valjevu takođe, u Nišu takođe, u Nišu 4 smrtna slučajeva, samo zbog jednog dolaska iz okoline Milana, bez obzira što je švajcarska teritorija, iz Lugana. Ali da smo uspeli najvećim delom, i nisu ti ljudi krivi što su zaraženi, prosto tako se dogodilo da u tim rejonima Evrope i sveta bude mnogo teža situacija i da se to sve dogodi. U skladu sa tim mi smo doneli sledeće mere. Prva je da uvedemo zabranu kretanja u subotu od 13 sati do ponedeljka u 5 ujutro. Nama su vikendi pravili najveće probleme. Ovako ostavljamo vreme ljudima da mogu da kupe sve što im je potrebno za vikend, a da subotu posle podne i celu nedelju ostanu u svojim kućama. To jedina zabrana ne važi za penzionere koji dalje imaju mogućnost, i mi ponovo pravimo razliku, imaju mogućnost da odu u prodavnicu između 4 i 7 ujutro nedeljom. Ne pomeramo to vreme zato što želimo, ponavljam, da demotivišemo, želimo da destimulišemo penzionere, želimo da ostanu kod kuće. Voleli bismo da ih vidimo manje nego prošle nedelje u prodavnicama. Jer rizik za penzionere je ubedljivo najveći. Ja se trudim da analiziram gotovo svaki slučaj. I mlađih i starijih. Male su šanse za ljude starije kada dođu do respiratora. Veoma, veoma male. Molim ih da o sebi brinu. Kao što molim sve druge da i o sebi, ali pre svega o njima brinemo. Istovremeno, da pokušamo da kupimo još 2 dana, ali od subote
Da, ide ključna mera, izvinite, to je da ne može više od 2 ljudi da se okupi na jednom mestu. Od večeras vlada to usvaja i odmah se štampa u službenom listu, službenom glasniku, kako li se već zove. I treća mera je olakšavajuća, ali ona važi tek od subote veče, tako da nemate u potpunosti zabranu kretanja. Dakle, od 23 do 001 u rasponu od 200 metara od mesta prebivališta i mesta boravišta biće dozvoljena šetnja kućnih ljubimaca, ne od 8 do 9, ne u vreme kada se okuplju više ljudi, već želimo da demotivišemo, da destimulišemo ljude, da izlaze što manje. Ko mogu uvek da operu i šapice psu i bolje je jednostavnije nego da bilo šta rizikujemo, ali razumemo potrebe i kućnih ljubimaca i onih koji njima vode računa. Dakle, od 23 do 001 od subote uveče da pokušamo u ova 2 dana dodatne discipline da izbegnemo svaku slučajnost i da probamo da spustimo širenje zaraze. Takođe, danas smo formirali implementacioni tim za ekonomske mere, ispravili određene nepravde prema epidemiolozima koje su postojale kroz Zavod za javno zdravlje i oni neće više 1/3 svoje plate tražiti na tržištu, država će im i tu 1/3 plate isplaćivati. Mislim da su to važne stvari za tih 2.500 ljudi koji na takav način zarađuju hleb, a koji su nam danas, a i koji će nam u budućnosti biti toliko važni. Što se tiče opremanja naših bolnica, naše bolnice su zaista dobro opremljene, Ja sam zahvalan Vojsci Srbije, kao što sam zahvalan našim policajcima koji veliki posao obavljaju, ali Vojsci Srbije koja je ogroman trud uložila, ogromnu energiju uložila i Vojno-medicinski centar na Karaburmi oslobodila, preuredila, pripremila, razveli gasove, sve što je trebalo da bismo mogli da unesemo prve respiratore. Prve respiratore smo danas posle podne već uneli u VMC Karaburma. Dakle, u ovom trenutku respiratora imamo dovoljno, ali kao što vidite, respiratori svakoga dana po 10 ili 15, a dolazit će nam i po 30 više, tako da respiratori i dalje nabavljamo, jer ne želimo da nam se dogodi situacija koja postoji u Njujorku, koja postoji u Italiji, Španiji i mnogim drugim razvijenijim zemljama gde imate 2, 3, 4 lica na po 1 respirator. Mi ćemo da se borimo i u ovom trenutku čekamo dozvole kineskih vlasti. Mi pod našim ključem na teritoriji Narodne Republike Kine imamo više stotina respiratora. Dakle, u našim su rukama, samo čekamo zbog poslednjih pravila koje je kineska država uvela, čekamo dozvole za uzletanje, sletanje, zatim ponovno uzletanje naših aviona sa teritorije Narodne Republike Kine. Od presudnog je značaja da nastavimo da se ponašamo disciplinovano, da budemo još disciplinovaniji. Mislim da nigde ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi ne nedostaje nekakva oprema i ako nedostaje, to je rezultat našeg javašluka, a ne toga da mi to nemamo. Mi u ovom trenutku imamo ogromne količine i u magacinu, centralnom magacinu, tu nedaleko od Beograda, dakle, imamo čak i stabilnih respiratora u rezervi, a još 130 mobilnih respiratora. Mnogo imamo epidemioloških maski, imamo i hiruških maski u milionima, imamo čak 10 miliona rukavica, zato će sve apoteke već sutra ponovo biti snabdevene, iako ste videli prethodnih dana da su bile snabdevene. Nemamo problema ni sa jednom namirnicom, neki se smeju kvascu, neki ga nisu koristili dugo ili nikada, ali nemamo više problema ni sa kvascem. Danas smo dozvolili izvoz kvasca u Republiku Srpsku prvi put od kad ga proizvodimo u Senti. Dozvolili smo izvoz u Republiku Srpsku i hipohlorida, pošto ga mi ovde imamo dovoljno za svoje potrebe i pripremamo i drugu pošiljku za Republiku Srpsku. Onima koji se smeju tome i kažu da je mala podrška,
Pa ako neko misli da je 30.000 epidemioloških maski i 10 respiratora, a da ne govorimo o stotinama hiljada rukavica i o svemu drugom malo, onda u redu. Jedan dan nas napadaju zbog toga što dajemo, a mnogo je, drugi dan zbog toga što kažu da je malo. Ja mislim da je to zaista mnogo, a pomagat ćemo još, pomažemo i u lekovima i u svemu drugom i nastavit ćemo to da radimo. Dakle, nemamo problema sa tim. Ono što je važno za zdravlje zdravstvenih radnika, video sam da vas je to interesovalo, mi smo uradili analizu ljudi u Batutu, Mišoviću, Zemunskoj bolnici, VMA, Valjevu, Bežanijskoj kosi, Urgentnom centru, Gradskom zavodu za javno zdravlje, dakle, Narodnom frontu, dakle, u Batutu od 41 testirane osobe 0 je pozitivno, u Dragiše Mišoviću 47 je pozitivno i oni se nalaze na lečenju, u Zemunskoj bolnici od 14 5, na Vojno-medicinskoj akademiji nema, pošto sam slušao i te priče od 9, svih 9 su negativni. U Valjevu od 5 je 1 pozitivan, na Bežanijskoj kosi od 3 0 je pozitivno, u Urgentnom centru od 10 0 je pozitivno i u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd 0 je pozitivno. Ono gde je najveći problem, to je bolnica Narodni front, gde je od 23 konstatovano da je pozitivno 12 osoba. Dakle, kao što vidite, ništa ne krijemo, želimo sve da vam pokažemo. Želim takođe da kažem da smo danas razgovarali o tome kako i na koji način da ostale naše ljudi iz sveta pokupimo. U ovom trenutku imamo prezauzete avione sa dovoženjem, humanitarne pomoći i kada leti u Kinu, on mora obično da sleti na jedno drugo mesto ukoliko je 319 ili 320, to je najčešće Astana ili Nur-Sultan, kako hoćete, pa zatim leti bilo za Peking, Šanghaj ili Guangzhou. Tako da mnogo vremena gubimo u letovima tih aviona. Ali smo spremni i razmatramo kako i na koji način da još negde oko 2000 naših ljudi iz celog sveta, čak i iz Sjedinjenih Američkih Država, gde imamo 700 ljudi na spisku, da vidimo kako da slanjem i naše 330-ice u prvom momentu kada ne budemo imali značajnu humanitarnu pomoć da prevozimo, da po te ljude odemo, kao i u Saveznu Republiku Nemačku, gde nam se već prijavilo gotovo 2000 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio. Mi smo kupili umeđu vremenu, da to znate, kupili smo, platili smo, dakle, potpisali ugovor, platili, mislimo da je završeno, oko 1100 respiratora, ali imamo svega ovih 500 da su pod našim ključem i čekamo ih u naredna 3 ili 4 dana da budu na teritoriji naše zemlje. Kupovali smo svuda po svetu, mučili smo se i hoću posebno se zahvalim. Imamo jedan divni bračni par iz Švajcarske koji su nam poslali 3 respiratora od svog novca, toliko vole Srbiju i dalje žive u Švajcarskoj, toliko vole Srbiju da su poslali 3 respiratora. Oni nisu slali novac, a mnogo je teško nabaviti respiratora. Da li se bave time ili ne znam odakle im, ali uspeli su da obezbede 3 respiratora i hvala svim tim divnim ljudima koji vode računa o svojoj zemlji. Maski imamo dovoljno, imat ćemo ih sve više, kao što vidite, i proizvodit ćemo ih i sami. Hvala našim kineskim prijateljima na tome, zato što su nam Kinezi omogućili da dođemo do mašine koja proizvodi maske i mi to jedan put kad rešimo više nećemo imati nikakvih problema. I zaista hvala, još jedan put hvala našim kineskim prijateljima koji su nam i po tom pitanju mnogo pomogli. Ono što je takođe važno, to je da danas je u Italiji oko 14.000 mrtvih ukupno, u Španiji je prvi put prešla 10.000, Nemačka 1.000, Velika Britanija preko 2.500, Amerika preko 5.000, brojevi se dramatično povećavaju. Divim se Austriji i Sloveniji koji fantastično rade
svoj posao. Austrija se drži na svega 158 mrtvih. To je izuzetno. Ovo kad govorim o ozbiljnim zemljama, o zemljama koje testiraju i o zemljama koje ne prijavljuju da neko umro od gripa ukoliko je umro od korone, kao što to neki drugi rade. Tako da zaista im svaka čast kako to uspevaju da postave i kako su to uspeli da urade do sada. Vas molim da ako ja nešto pogrešim u ovim brojevima, ocenama i procenama, vi to znate bolje nego ja, da me slobodno ispravite. Takođe, mi mislimo da smo na vreme krenuli sa teškim merama i da nas je to sačuvalo, da nam je to pružilo šansu, jer možda se samo još jedna zemlja suočila sa tolikim prilivom ljudi koji su bili pozitivno zaraženi koronavirusom u ovom delu Evrope i zaista sam ponosan na lekare, ali i na našu vojsku, policiju i na sve ljude što smo taj prvi udar uspeli da izdržimo. Za nas najteži udar sledi u narednih 15 dana i tih 15 dana će biti, pretpostavljamo, i vrhunac krize i vrhunac problema, zato je važno da se sada čuvamo. Mi ćemo imati i veću smrtnost i više zaraženih narednih dana, to sve dolazi upravo od tog 15. 16. kada smo imali veliki priliv i veliki broj novozaraženih i to očekujte da ti brojevi budu još veći. Naše kapacitete za testiranje smo drastično uvećali, uvećat ćemo ih još, zahvaljujući kineskim prijateljima, izgradit ćemo i dodatnu laboratoriju, da znate, dakle, dodatnu laboratoriju, moći ćemo mnogo ljudi da testiramo, a Ana će vam sutra govoriti više o tome. Mislim da ćemo vrlo brzo biti spremni preko domaće firme, domaće pameti, naših mladih ljudi, da kada se sve ovo završi, da analiziramo antitela i da svaki čovjek može da vidi da li je prošao kroz koronu i da vidi da li ima u sebi ta antitela, šta god mu to značilo, i kako i na koji način možemo da čekamo sledeću virusnu sezonu. U svakom slučaju, želeo bih da se zahvalim građanima Srbije, za koje imam samo još jednu poruku, da im se zahvalim na disciplini i na odgovornosti, jer ne mogu da govorim o neodgovornosti ako je takvih 5 do 10%. Moram da se zahvalim za onih 90 do 95% divnih ljudi koji znaju da se mi ovde borimo za živote. Da se ne borimo ni za vlast, ni za bilo šta drugo za što nas optužuju po ceo bogovetni dan. I to što tražimo od ljudi ne tražimo zato što smo sadisti, već zato što je to ono što živote ljudi spasava. A ne moram da vam govorim, ljudi, pogledajte, mi smo siromašna relativna zemlja koja se podigla u poslednjih 3-4 godine. Pogledajte kako izgledaju naše ulice, pogledajte kako izgledaju naše prodavnice, pogledajte kako izgledaju naše bolnice, pa i one za koje nas optužuju, izgledaju kao svemirski brod u odnosu na to kako izgledaju u nekim od najrazvijenijih zemalja. O zaštitnoj opremi da i ne govorim. A pri tome nismo zadovoljni i nikada nismo do kraja zadovoljni i uvijek mislimo da možemo više i bolje. Ja hoću posebno se zahvalim svim lekarima, svim ljudima koji rade, svim ljudima koji su u svim različitim oblastima preuzeli odgovornost na sebe i koji se ne skrivaju, koji se nisu sakrili i pronašli dovoljan razlog da kažu bio sam pored nekoga pa me nema po mesec dana, da ne bih morao ništa nigde da radim. Divim se ljudima koji rade i koji rizikuju svoje živote. I beskrajno sam zahvalan našim lekarima što se tako ponašaju, što se tako bore, ovim klincima koji sad ulaze, specijalizantima, koji ne beže od rizika, koji se ne sklanjaju i zaista sam ponosan na njih. I zato ćemo ih primati još više i zato ćemo još više ovih stipendija da delimo koje smo delili u poslednjih nekoliko godina, jer se pokazalo da su nam oni uz znanje naših iskusnih ljudi udarna pesnica i najhrabriji deo našeg društva.
Hvala još jedan put svima, izvolite ako imate neko pitanje. Hvala predsjedniče, izvolite. Kurir